Sisi ni hawkers wa Westland na tumekuja hapa kwa Sakaja kumuomba atupatie nafasi ya kuendelea kufanya kazi. Kuna wenye wamebombolewa store zao, in fact hata kuna mwingine amepoteza mpaka maisha hapo juu ya kudhurumiwa na kanjo. Alishikwa mara 3, vitu zake zikaharibiwa, so huyo mtu hatujui kama ni depression ilimpata, but alienda. Akichaguliwa alitukuta hapo kwa kazi, tulimchagua tukiwa tu hapo. Sasa wakati ameingia, kwa nini anatudhurumu? Na bado kama anataka tutoke hapo, angetumia protokoli nzuri ya kutuambia tutoke hapo.